Ia dawai polio watip kam ke intensified Pulse Polio campaign das Sdang kon ni kesengi hapok ke West Jaiñtia District. Hei wow Assistant Commissioner OS Panbu de EU ye dawai wanengkong kam kadak wada Sdang ha kayalang wada penman ha 100 bedded MCH hospital panalir juai. Neliong es Panbu de kentu ye ki manbay manpa ki wa kon hapok asan snem wow laya ye ki kon caki tau i dawai polio yo chim ye dawai penju yo yada kini kejut polio. Ka Dr. Helen J. Wyrta, District Maternal and Child Health Officer, da banjur ka yay MKM wadi yay ni idawai yo yada yaki khana na ini kejut wadak ta yaki waro cirta. Da khana ka le wa yay ni idawai da le haki polio boot center ki wadabu haki wabon ki dong wa hachnong juai, haki health center, day lang hawaro ki wiki chnong na ibenta ki khana wa hapo asan snem. Kani ke idawai polio uptain ko hawara ko wika district na dukan rotary uniu benai hei wakasan wakan rotary daw penman de walai psia ha ko wi pa ko wi ka yung dem lang le ha kani ka singi waka district medical and health officer ka doctor EBV lalu ki doctor waki staff nurse kani ka 100 bedded MCH hospital juai penjui dan ni tak resmi sedang penjui buat mekalia ni tak resmi sore wadah penjui cewara di tahu penjui dawai wadah penbenar di cenong yang ni em ni siang mau kebai cenong ni mau hak cenong yang ni siang ni siang ni kebai ni no orang dia ni kan yang ni pesan senang benar lalu lagi penjui dawai polio namun sedang ni cenong yang ni sedang ni berdua ni step mana ada orang peraji step dan MBO baik penju no dan nita penju bagi hadu juga jangan soje dan dia nita step dalam siap ikut luyung lari fight boy ke MBO dan hat ni kambo dan hat ni mayo yang di lani kiwa MBO senyau kebaca nong no boy MBO senyau kebaca nong dalam siap ayungi step wa menggui tawa ini tu gimana baik warak kiwa dia ki kon yang pindeu la di dawai ma saya ki pesan senam cepat debu iga ni ketau penjo dawai ini dan pu dawai hamelin penjo dawai ini cua uliwan ki penjo dawai